Ni amakuru yongeye kumvikana by'umwihariko hariya ku mirongo y'urugamba, by'umwihariko ndashaka kuyahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ariko by'umwihariko reka nyahera hano mu gihugu cy'u Rwanda nze gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sawa gusa ndaza kubabwira ibiri kuvugirwa hariya mu gace ka Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa hariya Kisangani, ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa hariya Uvira, ndaza kukugaruka by'umwihariko ndashaka kuza kwibanda by'umwihariko hariya by'umwihariko Bukavu, nkubwire ibitero bya FDNB byamaze kuba rwose, izi ngabo za FDNB zamaze kuba zigaba ibitero bikomeye cyangwa se ibitero karahabutaka kuri izi nyeshyamba za 23. Nkwaye ikaze rero by'umwihariko n'amatindi yereka amakuru yacu tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda, nkubwire ati ni ibiki biri kuba byavugirwaho, ndetse ndaza no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ngo ibiri kuvugirwa muri iki gihugu cy'u Burundi ni ibihe, umubano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ese waba ugiye kugaruka bimeze bite iby'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda? Gatete Ruhumuriza yagaragaje ko u Rwanda rudateze kuzatera u Burundi nk'uko Perezida Ndayishimiye akomeje kubivuga, ashimangira ko no mu mateka u Rwanda rutigeze rubasha kugira rutigeze rutsinda Abarundi, ko kandi intambara y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ko itagakwiye kuba, kandi ko abantu bose ari bamwe, cyangwa se igihugu cy'u Burundi ndetse igihugu cy'u Burundi n'abanyarwanda bose ni bamwe, cyangwa se intambara yahuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi navuga ko ari intambara yaba ari nko kwikuramo, kuko rwose bavuga ikirimi kimwe. Navuga ko bose ari abaturage b'abanyarwanda mu by'ukuri. Nimba ari ubwa mbere ariko ugeze kuri uyu muyoboro, ndakuza ukanda subscribe ugakanda like kugira ngo tugishyiraho video ujye uhita wakira notification, twinjira mu makuru by'umwihariko ari kuvugirwa muri ibi biyaga bigari. By'umwihariko nshaka guhera hariya muri Bukavu, mbe nakubwira ibyaba biri kuvugirwa by'umwihariko hariya muri Bukavu. Ni amakuru yagaragaye cyangwa se ni amakuru agiye atandukanye. Navuga ko ingabo za FDNB zakoze udutendo tugiye dutandukanye, dore ko zagabye ibitero zikoresheje drone z'intambara ndetse n'imbunda zirimo ibimenyetso byo guteranya. Navuga ko rero bitaje kuba bigenda neza, dore ko izi ngabo za FDNB zazanye ibiturika byinshi cyane ndetse binyanyagiza hariya mu mujyi wa Bukavu kugira ngo zirebe ko zatsinda urugamba. Ni nyuma y'uko izi nyeshyamba za 23 zari zimaze kugaragara nk'aho ziri kwibanda by'umwihariko hano Bukavu, nk'aho zihakeneye cyane ndetse zidateze no kuharekura. Ibyo rero biza gutungurana kubona ko rwose izi ngabo za FDNB cyangwa se abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa baje kugaragara bagaba igitero simusiga cyangwa se igitero karahabutaka kuri izi nyeshyamba za 23. Izi nyeshyamba za 23 zagerageje kwirwanaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se ngo birwanaho uburyo barebe uburyo bakigobotora zino ngabo za FDNB, ariko biranga by'ubusa, dore ko abatari bakeya ba 23 cyangwa se AFC 23 bamaze kuba bitaba Imana, dore ko rero AFC yamaze kuba yakwitandukanya n'uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byatuma izi nyeshyamba za 23 zimara kuba zacika intege, ndetse navuga ko uyu mutwe wa AFC nawo ukomeza kugenda urwanya leta y'i Kinshasa bikomeye cyane. Nyuma y'uko ninyarukira mu Burundi, ndaza kukubwira ko uyu mutwe wa Red Tabara nawo ukomeje kugira kuzengereza Evariste Ndayishimiye, ndetse navuga ko wamaze kwihuza, nta nubwo wayihuje uyu munsi, wamaze kwihuza n'izi nyeshyamba za 23 bo ubwabo. Ubu Red Tabara ndetse na 23 ushaka bose wavuga ko ari bamwe, kuko Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi, M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Red Tabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 mu gihugu cy'u Burundi. Navuga ko bakoze igikorwa gikomeye ndetse
babashije kuba batera n'intambwe. Ni uko bari baravuze yuko rwose n'ubundi bakimara gukubita izi ngabo z'abarundi zakomeje kuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kabuza bakeneye guhita binjira mu gihugu cya Evariste Ndayishimiye, kuko rwose ngo yakomeje kugenda yohereza ingabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubuza umutekano w'abaturage, ndetse dore ko rwose izi ngabo za M23 zikomeza kugenda zinabishimangira zivuga yuko rwose bo ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu. Nkwaye ikaze rero, nimba ubwa mbere ugeze kuri iyo miyoboro, nagabuza gukanda subscribe, ugafungura inzogera, warangiza ugakanda like, wakunda iyi video warangiza ukayisharinga. Nkwaye ikaze.